قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة إن الله على كل شيء قدير. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. Mbola mitoetika amin'ny programme-tsika hoe amin'ny fahafantarana tompontsika Allah subhanahu wa ta'ala sy fahafantarana izao tontolo izao. Matetika misy olo milaza fa hoe famaninona ity dunia na hoe fiainana zao tontolo izao ty izy io ma zany tsy par hasard, tsy kisendrasendra. Fa sasa milaza fa hoe ty zavatra hitantsika jiaby ty sendrasendra foana izy io na avy an-tany na avy an-donia na avy an'olombelo. Matetika zany fandinina karaha zay diso. Zavatra jiaby hitantsika eto ambony tany tsy kisendrasendra zay. Fa misy olo miteny hoe jiaby sendrasendra foana na avy an-donia ty, sendrasendra foana avy non. Ino antony zany? Atsika mandeha mangala hoe magi na gidro. Napetsakanao gidro ina amin'ny place anankiray, gidro ataontsika gidro folo. Moa ve gidro folo zay napetsakanao amin'ny place anankiray boko nomezanao avin-draha. Moa ve gidro folo namezanao avin-draha navita andehanao dessin baka amin'ino amin'ny avin-draha zay. Moa ve gidro folo ina koa miteny kisendrasendra mety nanaova zavatra zany lasa ny olombelo nisy boky daiky niboaka amizay. Amin'ny logique zanak'olombelo mandiniky fa zay tsy possible. Zay zany. Dikan'izay anao koa miteny kisendrasendra na vian'ny fiainana eto ambony tany ty ndraiky niny fa tsisy nanamboatra tsisy niny, dikan'izay tsy logique zany. Manam-pahaizana anankiray antsoina amin'ny anarany hoe Einstein. Izy milaza hoe amin'ny teny zay ambany, chaque atome dans l'univers ne peut bouger qu'avec un système précis d'un Dieu immense. Nambany Einstein tapetsika zany amin'ny Google tsika mahita hoe tsisy zavatra nambany Einstein hoe afaka mihetsika kely eto amin'ny dunia afa-tsy hoe misy nidam misy système hoe misy hoe fa misy mirindra zany zavatra jiaby eto amin'ny dunia izy vao afaka mihetsika. Dika ianao mijery globe, mijery dunia, mijery zavatra jiaby jiaby hoe fa système izy miala bakato mandeha izy bakato mandeha. Dika zay zavatra jiaby ino fa système fa tsisy hoe kisendrasendra zay. Atsika koa mangala ohatsy niany koa tsika miteny ty dunia ty navy kisendrasendra. Nania zany lehilahy ndraiky vehivavy miaraka boko mamoaka zanaka tsaiky. Ohatsy anao miteny hoe zavatra kisendrasendra, zavatra mety nindraiky nindroe io zany kisendrasendra. Fa zavatra zany koa misy retour matetetika miverina zany fa tsy antsoina hoe kisendrasendra fa zany antsoina hoe nidam, zany antsoina hoe système. Dikan'izay fa misy lamina ao. Fa ohatsy avy teneninao kisendrasendra zavatra ndraiky nindroe. Ke jereva amizay olombelona niany ty. Olombelona lehilahy ndraiky vehivavy niaraka namoaka tsaiky jerevantsika depuis Adama alayhi salam jusqu'à amintsika niany ty naneny mitovy foana forme zanak'olombelona. Ohatsy anao miteny zavatra jiaby ty par hasard, jiaby nani zanak'olombelo mitovy foana, manana sofina anankiroa, manana vity, manana tana, manana hinjika fandiany, kaya koa teneninao fa hoe zavatra jiaby ty par hasard foana. Fa kanefa dikan'izany tsy mahina tsy par hasard zay. Ohatsy par hasard tsy mahavita mamoaka zavatra anankiray. Zavatra misy formule anankiray milaza hoe le hasard se produit une fois, mais il ne fait pas un système. Kisendrasendra io mety nindraiky mandalo foana amin'ny fiainana zanak'olombelo. Fa izy ino tsy système. Fa système koa zany. Dikan'izany la mahambarantsika hoe dika ohatsy zavatra anankiray fa niverina matetika zay fa tsy lazaina hoe kisendrasendra fa zay fa lazaina hoe système zavatra amin'ny fotoana io. Ohatsy atsika nay mijery entreprise, orinasa anankiray. Orinasa anankiray hitanao hoe ataontsika hoe entreprise anankiray hoe misy olo ato mamboatra dossier, ato mandeha dossier, ato mamoaka dossier, ato miaccepter. Zay vina antsoina hoe système izy firindrana baka ato mandeha ato baka ato mandeha zay antsoina hoe système. Nana mandeha mijery orinasa anankiray ataontsika mamboatra an'ino karazana jus na ino.
ato mamboatra emballage, ato mamboatra nino juinage, manidina juinage, ato manao hoe sarony anazy, ato mamoaka izy, ato mametaka anazy. Dikan'izany jevantsika filaminany zavatra fodany matetika ino antsoina hoe système zay. Zay zany tsara mazava amintsika. Manaraka zany nisy olona avy nanontany imam anisan'ny manam-pahaizana hoe imam Abu Hanifa. Io zany mila andehanao débat tamin'ny imam Abu Hanifa rahimahullah rahmatan wasi'a. Nilaza tamin'ny imam Abu Hanifa fa hoe ity dunia ty navinavy fahatany foana, kisendrasendra fa tsisy hoe ndranahay le nahary zao, fa ty navinavy fahatany. Iny zavatra nambany Abu Hanifa tamin'io, nambany Abu Hanifa mbentsika manao débat, nambany amaray rendez-vous-tsika 10 heures tsika manao débat. Nambany fa zay zany tonga preuve nefa hoe monde ty navinavy fahatany kisendrasendra aza fa tsisy le namboatra. De iny zavatra nataony Abu Hanifa tamin'ny fotoana io. Abu Hanifa olo rendez-vous ndreo 10 heures, Abu Hanifa 1 heure izy vao navy. Le za fa neloko zany olo aby andehanao débat hoe neloko tara be nambanao Abu Hanifa. Izy nambanao le navy Abu Hanifa nialatsiny Abu Hanifa azafady aminay ambany Abu Hanifa zaho mipetraka ambadikin-dranomasina, dikan'izay mitsaka rano zany mandeha aminaka. Zany niezaka nitsaka sambo, nitsaka mandia, tsisy raha nandeha nambany tamin'ny folo igny. Keo gagakaka koa nataonao navy eto, basi nakoa tsy sanandia. Nambany Abu Hanifa zava nahita kakazo anankiray navy, kakazo hafa koa navy, misy kakazo telo mipetapetaka tao foana amoaka sambo. Sambo koa nefa nitenga ambonin'izy ito igny nandeha sindrazy isika za navy eto. Nambany anao mikonty zay adala ya Abu Hanifa. Aya kuma kakazo fa mipetapetaka foana de namoaka nino nivadika sambo, de sambo iny navianao ito, boko rano foana nandehanao jusqu'à ito. Nambany Abu Hanifa anao tsy mino kakazo natongavako eto, kenefa anao ndraiky mino fa hoe ty le monde iainantsika jiaby ty. Anao mahita zova miboaka ato miletika ato, anao mahita nino zavatra maniry azona rano izy maniry, anao mahita hoe ino le système jiaby. Mana Abu Hanifa anao mino fa izy navinavy fahatany foana, fa io tsy binidam, tsy ampy programme raha jiaby zay. Kanefa laka kely zay niteneniny taminao foana navinavy fahatany ndraiky mino tsy ninoanareo, nefa anao andeha mino fa hoe ty monde iainantsika ty tsisy le nahary izo zay. Zay eva zany fanazavany Abu Hanifa tamindreo tamin'ny débat io. Aya anisan'izay koa misy manam-pahaizana anankiray zay mitémoigné mamoaka preuve koa zany hoe anisan'ny Anton Flex. Io anisan'ny professeur psychologue tamin'ny université Oxford. Io zany anisan'ny hoe izy aty tsy minon-danahary, fa izy boko namoaka livre antsoina hoe Voyage du cerveau, voyage d'un cerveau. Io boko nisoratiny. Izy boko lasany za tsy miteny hoe silamo wala izy karakory fa izy nino. Anisan'ny zavatra nambany izy nandeha nanontany izy professeur anankiray tamin'ny université Oxford hoe makasika statistique. Nambany anatiny hoe zavatra anankiray nambany izy koa mety nipody maro, zavatra anankiray mety nipody maro nambany firy chance probabilité hoe izy mety tonga. Dikan'izany ohatra zavatra anankiray zany soit enfin qu'une seule chose se répète. Ohatra zavatra anankiray zany hoe mety nipody 2 fois 3 fois amin'ny zavatra anankiray sendrasendra nambany ino firy nambany zany chance ipodianany zavatra igny kisendrasendra zay par hasard nambany. Iny nambany eo manam-pahaizana anankiray io statistique nambany 1 milliard de fois statistique nino zay zany mety tonga an'igny kisendrasendra zay. Ndreka mila mahambany antsika zany tsy sarotro zany fa viany zavatra kisendrasendra zay, fa zavatra jiaby misy nirôme, misy fandamina. Dikan'izay tsy navinavy fahatany le fiainana eto ambony tany ty, fa io misy nino, misy le nahary izy. Ary anisany korantsika jiaby zay tsisy takoana firy, tsisy tako anatin'ny Coran ndraiky nino, fa jiaby zay scientifique ndraiky anklia anaty zainy. Ohatra koa tsika mandeha mijery koa manam-pahaizana anankiray zay nangala hoe io le théorie io zany. Manam-pahaizana scientifique anankiray antsoina Sheikh, izy nangala hoe nangala enina gidro nampidina anatin'ny place anankiray.
dia izy bakô tsy vitan'izay nomezandreo sakafo agnatin'ny 1 mois dia nomezandreo ordinateur zany nambelandreo tamindreo gijo aby iny zavatsy nandalo gijo aby isan'andro mikitikitiky ordinateur aby iny ndraiky niny agnatin'ny 1 mois nijerevandreo hoe tsy satateny anankiray mety voasoratra ny gijo aby hoe phrase bamary atamba misy espace tsy vitan'ny gijo aby dikan'izay agnatin'ny 1 milliard zany raiky foana chance hoe zavatra kisendrasendra mandalo amin'ny fiainana zany koa anao mety mivola koa fa hoe basy tatsika monde ity ne izy io nisy explosion de big bang hoe big bang daky namoaka ity monde iainantsika ty anao mety milaza zay hoe navian'ny donia ty baka amin'ny explosion de big bang anao mety milaza zay fa boky masina al-Qur'an al-Karim anisan'ny famametsaka fa nanambara hoe fisian'ny big bang zay nambany Allah subhanahu wa ta'ala anatin'ny boky masina al-Karim hoe awalam yarahu alladhina kafaru anna as-samawati wal ardu kanat ratqa fafataqnahum nambany Allah moa vety sitan'le tsy mino fa io le tany ty awalam yarahu alladhina kafaru moa vety sitan'le olo tsy mino anna as-samawati wal ard tany ndraiky lanitso zany place anankiray ratqa place anankiray vovany Allah zany nisaranay izy anaty Qur'an fa manambara zay anaty Qur'an fa manambara hoe il existence nino big bang zany ohatsy atsika basy mino fa hoe nisy zany big bang zany nisy explosion zany hoe daky namoaka donia ty na avy amin'io donia ty ino atsika zany misy fa le question mipetsaka amizay le question mipetsaka hoe le matière zay nisian'izy io basy baka aiza le matière foana matière io baka mitombotsika Allah azza wa jalla iny nambany Allah subhanahu wa ta'ala anatin'ny boky masina al-Qur'an izy manao hoe am khuliqu min khayri shay'in aw humul khaliqun moa veo zany moa veo namboaina amin'ny zavatra tsy nisy vany Allah sa io le mpamboatra dikan'izay nisy le mpamboatra matière navian'ny zavatra jiaby io nisy mpamboatra dikan'izay tsy mahina le fodi-kevitra milaza fa hoe fahatongavan'ny monde ity fahatongavantsika ty kisendrasendra jiaby zavatra jiaby mandalo amin'ny fiainantsika zay mandalo ambony tany kisendrasendra zavatra anankiray antsoina hoe le hasard zavatra anankiray mety hoe mandalo indraiky foana fa amiko koa izy zavatra fa matetetika mivena iny fa tsy antsoina koa kisendrasendra fa iny antsoina hoe an-nidam système zany hoe dika efa misy lamina rindrina mandalo zay mahatonga hoe Allah subhanahu wa ta'ala le naharatsika izy fa nametsika lamina rindrina mandalo amin'ny fiainana zanak'olombelo zay efatsika mihodina ny tany miboaka ny masoandro bakaty miletika izy zay mandeha fiainana zanak'olombelo mandalo hoe zay izy 60 ans 70 ans miala izy miditsy koa génération hafa koa lamina zavatra jiaby dika misy izy nandamina zavatra jiaby zay io le mivena foana hoe tombotsika nandamina fiainana jiaby zay dikan'izay amin'ny manaraka indray wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh